Ukweqa kwabantu esiporweni ngomunye wemraro omkhulu enarheni le nangaphandle kokuyeleliswa kwesitjhaba. Abantu abanengi bathathela phasi ubungozi bokuba seduze nesiporo. Abahlali beRama hlanu kweRoseline bathi ayikho enye indlela abangayisebenzisa. Bayavuma ukuthi kunobungozi khona. Seleka tsena ko sepetlele asikhale ke last year ka bo March seleka tsena mo sepetlele ke Willem totse esporo sa pele sa ubedi he tshwantse ke tlola sa boraro ba lore gutshwela e tlhaile close range lana and then e tlhagele close range so nna gutshwela kuri truly speaking aka ibona abosomateksi nabo bathi bayalinga ukusiza abantu abeqala ngamalanga. We assist our passengers, scholars, and everybody who passes here. I-Transnet ithi sekubhubhe abantu ababalula ku-400 ababhubhele esiporweni eminyakeni emihlanu edluleko ababalele 10 ngabazibulalela esiporweni. Estatimendeni i-Transnet ithi ukweqa lapha akusisemthethweni begodu kulicala umuntu angahlawuliselwa lona. Bathi abakhambi ngenyawo basengozini ngombana lapha kwenzelwe ukukhamba intimela eziyingozi begodu kunemitato yegezi nayo eyingozi. Nasize emoyeni besingakalifumani ihlangothi lomnyango wezendlela nokuthutha. I-Transnet ithi ikhulisa ijima lenani lamathwayelelisako.